Inrinni tlaia thli le rial na sataka athoka vang khan Kolasib le chhehvelah chenne in zingah chuang zet a chhia. Home Minister Puke Sapdanga chuan sorkarin inremchem le vawn dik a kalpui chu sorkar hnathawk ten an thawk tha dia soi. Retailer zingah hnai hian Food Civil Supplies and Consumer Affairs kudam atanga buhfai kul chuang lu lawan CZS cable chuwa te ka thar chebe ule noel vanalwat pui kania Chanchin Thar Chanchin ngai thang Inrinni tlaia thli le rial na sataka athoka vang khan Kolasib le chhehvelah chenne in zingah chuang zet a chhia a inti chetu dam jok chu rial ani heti rual hian UPC North East India General Conference thlena tur pandal sakzo vekto Kolasib veng tharami pot thli wangin a chhele vek boka nimin khan seng hoi le sak that na tho ngal ani Kolasib DC office disaster management and rehabilitation chinchia danin Kolasib district chunga in chia zongjong report an don chin hi zanhi somthum pakhata tlinga thingdola hian in chhevek pakhata omani ai tlang IR barak chu chhenna sa ani a in chia report dang zongjong hi a chenna zar chhia ani thung thingdol khwa hi rial tla tuar na saberni in chenne in za pakhat zet a chhia a Kolasib college venga chenne in somni pariat churialin adeng chhebok in chhia zinga hian sorkar building quarter parukatela project venga chenne in pakhat chu chhia thli in thingzar chem tlaia na taka wangin a chhenna sa hle bokani Inrinni tlaia rial tla hi atam tham hle a muntina atling ten tun mai ni a soi ni in sorkar chen chhia dani in chhia da hi rialin achunga den chhiat ani deuh veka tun tum thli le rial awanga chhiana thleng hi mi zaria somni pali zatin an tuarani heti la hian tungkar ninga ni zan atanga chantur UPC North East India General Conference thlena tur pandal sakzo vekto Kolasib veng tharami pothli in anwai chheveka nimin khan hatlangin seng hoile sakthat na an kalpui chhunzom le ngala natlanga hian kaushan sang atangin mitlom ngai te an thok chuaka district board sa Pvt.Ltd sanga po in pandal chhia hi to in UPC General Shwaitu Reverend Keral du sanga district superintendent le athawk pui ten an lo dong song ani borsap chuan hatlang te thingpui in na turin chanpui na peya harsana chu kaushana inpum khatna siam tu turni abei sei thule pathian thil ti theina lo tlan na tur ani thu ashil Kolasib bial tu MLA pulal famki ma pho in a chul anga kaushan ten an man turin cheng sanga apeve bok Thudon danin pandal structure hi sub headquarters YMA atanga ho turin an ruam man fella voina changkhan natlangin sakchat na tho chunzom le ngalani UPC North East India kaushan shwai tu ta chuan pathian khongai na le kaushan mi pui ta tan rual na zara khompui hi a hun taka chan thei turin pandal an peile thei an be sei thu an soi Home Minister Puke Sapdanga chuan sorkarin inremchem le vawn dik kalpui a kalpui chu sorkar hnathawk ten an thlawp tha dia soi he thu hi voin an party office a chungin khoma soya Puke Sapdanga chuan sorkar hnathawk te an fakom tak zeta ti a sorkar rel ru an shia a inremchem konga thanem ngai berbera an tang ati a sorkar hnathawk te chuan sorkarin vawn dik adu ti an shia a thupek chhuah shan ngai lovin hun bidika office thlen tumin an pheswaw ni a soin office laklo laia poi hoya office chwa san poanom to manglo ni asoin office ban hun thlengin dor tur anom ta thap mai ni in asoi directorate lampo hun vawn dik dan enfia me kani thu asoi boka munchen khata shil ngai la om de oma se atam jok chuan sorkar du dan an ngai poimo hle ni in asoi Home Minister chuan sorkar hnathawk hlo lak chungchang po asoi langin sorkar hnathawk te chuan a hun dik taka hlo an lak an phu in ati a an phu ti a payday po ni songpanga atangin thlatir lama an son hnai shet ti soin reilote ya adan tur dik takin thlatop ni emo thlathar ni emo a hlo an lak le theina turin chan an la ti asoi Mizo zirlai pol chuan imin pathian ni tlai dar nga vela durtlang no ta zirlai no pangnal ompuya kumsom pani mi border security force BSF motorin asut nu loka aboral chu poi anti thu chwa an siam MZB chuan he thil thlenga mo phur tu chu a phu tok shem na petur le van doina tok na chung kwa jang nom
zang na dom na pevat turin an phut ani MZP channel ompuya kumsom pani mi tuna government Durtlang Middle School chua por ruk zirlai thi na chupoi anti in akal santak achung ti an tuar pui tak zat thuan soya he van doina thlentu border security force BSF motorin an zirlai pui asut nuwa boy pui zui mi alawa an tlan chhezui chu MZP chu an thathiam lo hle a hetiang thil hi thleng non to lo se MZP chuan an du ti an soi MZP chuan Mizoram chunga security force omten anom na hmun azira in siam rema mizo mi pui te za turin an ngen ngala tuna van doina thleng po atwar tu te zang nom na thatok tak pe turin BSF ho tu te an ngen ngal ani mizo namru na chungin khom nei ni in Lok Sabha MP puke van Lok Sabha MP candidate puke vanal vena chuan ama du sak taka candidate pe tu MNF shrai tu ta chunga le du saka ama vote tu zongjong ta chunga lom thua soi puke vanal vena chuan campaign na tur suma nei lo thu soin mun sang sanga mani sum senga fe chuak zongjong ta chunga lom om atia nikum MLA in thana MNF candidate vote lo tu tam takin tu MP in thana kha chuan ama an vote ni a hriat awangin lom om atia mani loka tlalim nima se an party anin lungrual hle ti a ni a soin tlin lo chu pathian thu ani a be se na sang tak an nei thu ero soi puke banal vena chuan ruling party king an ni thu soya opposition party sangin candidate an neya be se ang an phatalo ani po in pathian rem ruata pom thiam achul thu asoi MP election campaign directorate MNF puton luya point tun MP in thana MNF party worker zongjong te law and order ken ko tu te MPF le tlom ngai pol te chunga lom thua soi ve boka MNF candidate puke vanal vena laka hian an party anin lungrual thu soin mun sang atanga report an don danin be se na an nei sang hle ti a tun tum MP than khan kan party a chanrual na thazok aron phaulang le atia Mizoram le tamsa khwa ven him chu MNF chuan an thu bui berni a soin Mizo nationalism champion pui chu an tum berani thu soi puton luya chuan an candidate puke vanal vena chu ramta na mi hwai sen tak ani ti mi puin an hriat awangin hne na achan nge ya be sei thu soi bok retailer zingah tun hnai hian food civil supplies and consumer affairs kudam atanga buhfai khul chuak du lawan buhfai khul du lawan chungchanga supply minister Pvt.Ltd chuan dan tika thil ti turati an ni wang ti asoi retailer ten kudam atanga buhfai khul lo awangin khwale veng chen khata chuan mi puiten reson buhfai an la thei ri lo ani buhfai khul du lo zing atam zok chu ai zo kha pui chunga retailer ten ni a heti lai hian retailer engemaza chuan buhfai khulin mi puin hian an sem chuak bok FCS and CM minister Pvt.Ltd chuan dalina phut angin retailer te chu e-post device manga ko zung pui nem te hna chau buhfai peto turati an ni thua soya kumin January tha atanga hria tir an ni hnuwa tuna chuan khauzo kin an kalpui ta ni ina soi Pvt.Ltd chuan e-post device mangchawa buhfai sem chu retailer chen khatin an du lo ti soin e-post device mang hne na chau an shal chuan abang tam tak a om thin ati a chu man to zo kan an shal thin ni ina soi retailer an ni donin e-post device mang chawa buhfai shal an tiam vek ti a soi bok FCS and CA minister Saidan chuan e-post device mang chawa buhfai shal phalani hnuwa chuan buhfai shal bang te chu reson buhfai an semle dona an rin tir carry over tir thin ati a hei hian buhfai leina atana sorkarin suma sen thin na satakin atin hiama retailer te e-post device manga an shalba carry over til zel ni chuan kum khata buhfai le chin quintal sing riat velin atlan hiam theidona sorkarin buhfai leina atana asen so cheng tam takin atlan hiama dona kumin mar charingot po an carry over zat chu quintal sing ruk sang ruk zariat atling ati Pvt.Ltd chuan retailer te chu abuk dik taka kudam atanga buhfai la turati an ni don thu soin buhfai an lak huna abuk dikin an langei ti retailerin an ziak anga kudam thok tu te po in abuk dik ngein an la ti an ziak ve bokang ati buk dik lo chu kudam atanga buhfai la lo tur le achul chuan department na thlenmei turin retailer te acha bok ani India le Myanmar inkalpona zo khathar le chu Inrinni atang khan hon le nima se ama angin zalen takin a inkalpo thei ani tolawa Lok Sabha MP in thlana wang khan zo khathar le
ni ni chung khara ni a an soidan cho Assam Rifle Commandant chuan cho khathar hi atloa khotlang shwai tu te ne anin komna Assam Rifle ho tu da chuan gate hi hon le ni ma se ama angin anin kalpo thei don anin kalpo thei to don lo ni in an shil ni in a soya damlo na thil te zir lai le rig room thil thleng ti lo thil danga chuan in kalpo phal ani to don lawa leiba ka hian chiao luya in kalpo na dangpo Assam Rifle te hian uluk takin an veng zui don ti an soibok hei hi April ni somthum thleng kalpui ani anga me ni khat atang chuan in kalpo na hi khar top ani to don ni in an soibok khotlang shwai tu den ram pahnih te zalen takan in kalpo theina Free Movement Regime cho ti top ani don empty an zo na chu Assam Rifles ho tu te chuan an chan thei lo thu an soya an ho tu te thopek bo zui mai an ni thu an soi khotlang shwai tu te ne nan in biak na hi Myanmar se pai mi pui se pai wal ngauram PDF le chiao youth association lamte shil turin an ngen bok ani Maubok branch YMA chuan Inrinni khan thlongluya tui hleu in pil rei siak le tui chunga thil inzon inti siak an neya an thil buat sei cho tui tla pala chan chwa le ruang zon konga lo in ruang man na atana ti ani thon soi branch president Pvt.Ltd chuanga chuan thlongluya hian kumtin tui tla zon ngai anom thina ti a du wang po ni lovin van doi thil ani thu soin tui tla mu mai an ni lo hian a hnai vai le nei tu chan changa in ngai berveng te an che chua ngai thin thu soin chumi atan chuan thalai te anin ruam mana waisen taka mishing puite chan chua chu an ti mak mo ani thu soya van doi na lo thleng pala anin ruam man lok angai ti asoi longlui rei e kai hi mitam takin an pan thina a thuk thu ta wangin film khorangai hle ni in asoi he huna hian YMA member za chuang an thok chuaka hemi ma hian kang mei chuak laka inven dan le thel dan an zir ho to bo khati zong khatun chama Chanchin Thar kan ti chwa the ni a clear tu ten zawai mang cha ule